Nakutangira mnonga aha program sente tuturani banyeta Esther Hora kandi uriyo noreba TV West bebare mnonga kurengwa atwegeitaho aha shankeji biterizoba aha program eji tuja kuba tugamba n'umukugu omurukanya bwenje omushije ogu nakora aha Grand West Arcade hometown bara kandi bamweta Seth Muhumuza tuja kuba tugamba nawe atugambire ibuchimwe cyona ekikwaterene na computer yawe ko besisikire laptop yawe yine ko inemo buzubu nce kikuba kigisisire nece cyo wakubasa gukora kureba mu computer yawe yagumaje ninga shini buzubu ki ebikukira kushisha laptops zitu ninga computer zitu ebyo byona nebikukiraho reba ngo waguma program eje ahabo kuba atwinire binji ebyarabe nabagana nitu Sebo nakutangira mnonga program tugambira amazina gawe no rugankahi amazina nabanyeta Seth Muhumuza nindiga kakoba konkandi nzarwa ya Shema kaboye nyendo kuzarwa ni abazire banje bari so niyo nazarigwe niyo nakurire umurimba rumunyizire mu gukora konkati nintora kakoba tugambira amirimo yo gukora nyondo makana ka wa computer nugo mu mugwanje nugo ndokora mutawo nomu nugo gumbisizeho na binkutura nabo so nugo mu mugwanje okana ka computer so ninkana ka computer zifiri nangano buzakabeze hurire na zone ni servicing kukana kana kutwara ko okuservicinga okukora zifiri kimwe kugira ngo nzagarura higuru no kumaintaininga kugira ngo kese computer yawe kuwa kuba ine munki cyamu nkibyo ibyo niyo mirimo yanjye gukora mutawono ati yo computer no servicing what computer bokujereberaho ni nkumuntu nko gukora munonga okenda kurgaha ngo nabeho humureho mbene osharinke no zawe otegise kiryawe mbene nkibyo hata no computer niko ikora munonga eroha hati nyoni servicing akaba computer yo mbene okubagikozire nora hindi ibindi bikwiza bakagijamo kugira ko ebyo kugikozesa hindi ibindi bikwiza bakagijamo nka viruses nari nka program ze kubona ikozesa umwezi kakoha naro umwezi kaba zikakura zikenda ngoga oteke mwensia noteke monka antivirus iri kubona isindika viruses ngo zirike gumana zigiteganisa so ukunko servicing computer nare okujuri programming no juri programming yona mbeno egarakabusia ukunko servicing computers nare sinko ku computers zo kuchiro gwinji zikorwa nazibazokoreseza omyanyero open naziza mu mchuchu iso computer na no kujanga ni bro ngo mchuchu gurugamo kujanga computer sayo usanga yaba munda yona yarebukaje so ukunko servicing computer so no oinebuka bya computers ebyo kanka inga buri computer yona shaneta kizire hati konkabur computer aziriyo kum atabakora computer nabakora models as models hati nkeze bakora nkati zibari nabakora of course ni mantaka zimanye konkabur computer yonereho hati ninjikanaka computer yonereho ninjikanaka nari at least karakara kandi mwo kujikanaka yona konkana hasa kujyanka model mentaka rero ngani mbasa kanaka ho icwekamo nimba ninjitegeza nabwo nagirebamo nimba nimanya kutandikira naho kugira ki naho kutoza naho kuhendera onkaburo computer yo nakebe laptop kebe desktop kebe workstation kebe ki ezo zona computer ninzikora so hati aha computers ni bintu cyo byo kukira kukanika computers nzikira kuba siskills computers ati nkeje laptops nkezi nazikira kusisikara ati nka screen age screen ni basa kugira nke cya gihonda eyatiki keyboard nasa kugira nke cyagwamo if ebure gukora njigwa mu kitanga nkamizi laptop sezi emirundi minje abantu nabazikwata umunjiri etariyo
yabana amateka ngajyango wano ukozesa laptop tushimiye kubo inicho rukunyo kubona onywanka chai deno rya laptop kubona onywanka juice deno rya laptop no onywanka soda deno rya laptop ico tikikwikirizo ngabante nayiza abayine ayo nanywa juice deno rya laptop usanga gitiringa side edge ati nkese everything aza kupika ngekintu nkaha aterati juice goma ati yagwa nkaha. First of all keyboard ne banze sisikara aza keyboard ejikwe kusisikara hine kuri munda he kwasere hata nayo ntaba affected actually nonoza kubori nkaho haza gwo muka juice ore computer ya breaking off yarugo nchimanyisa ngo tafa keyboard yonka konka ine kindi kintu cyagera kita ikindi cyasisikara. So ebintu nkebyo kunywa narisinkemeri nkabana nkaba nashuka hongo najankice no bakwa abantu bakuru nubagirikiza icyo batamu ibintu byo kwita laptops. Icyo kirya laptops na murundi mingi nizikira kufa keyboard screens dena n'ibintu byo munda na munonga wogine nko munshaho ukagishitamera laptop yo nefu niyo kwataje wogine nko munshaho ikagwanka hasi laptop yo negereta yo nefa narshi wori nkaho mwe na wagikozesa munonga atakugereza mu time yo kumuramo computer yo nefu shimwe kubona ugereza time ukagishatinga down ukagaruka kizoka jirota ukakikora akuba nekora munonga. So ibyo nibyo kwita laptops. Then hariho computers is desktops. Ezi za burijo zibakoresa ngoma office zibakoresa ngoma office meni za burijo hatezo zimirundi mingi nezifa system units haze kikuzita no kugira ngo abantu tabakumanya ndiberera yazo computer after nko kwezi ushimye kono gitwara technician akajibrowinga akacheckinga parts ezikwenda kubareze nkafani hati munda harimo fans faneje yita kutambura buri izoba faneje niyo kuyamba computer kukuringa kugira ngo kubona ugikwesa izoba ryona konka negikiriza kugumana kuringa erika kucyamuka mbweno cyo kureba computer nasa kugitaho mukashishi ugiye no bizakubasha mu gagaze cyo habwa faneje ahiza kwemera computer ni yasagamiza munekora nekoresha hize ibiri nekorora no kugita hizoba ryona konka negumana yekendeza harayifi yayo hako bicho yanje banshigera kita kirikinje munonga. So is base units na CPU zezo nzo kuchira kufa desktops then desktops kindi kikufa ni nka keyboard ezo kuba ziri easily accessible kugira keyboard neri nkaho umuntu nagistamera umuntu naye hakira nk'icyago mukico kunywa nk'icyo nkibyo hato ngo mu mugwa ukagutanduko tokagushoma ninga ukeje umuntu yakwegese hato mu rumogu nkagushoma hitwika kunija hati mu ndimi nje hituru kusomera nabachara ko batine computers nkizo gukora mu practice nyobu nasoma akataro computers zo kugira ngo uzemu ze kurebamo umanye nitwa twega theory kireba so theory ejo uko tabasa kwiza kungoije umanye ngo hati kando mumbe nibi bikabitaga accessible computers kazitaka kanyiri tira munonga kunga computers izirekanya bwa hati kugira ngo ushange ko mu rubisomero harimo computers mu kitogwe tukatwine ushoma umureba mu minonka computers nkibiri so mwamone nkekeresi y'abantu bingi mutakubasa kuja accessinga mwene uriyo noreba program center tutura kandi bebale kureba ngo orine twine umwami Seth Muhumuza ubwo mushija nakora computers kandi yagamya ngo obwiro bwinji wano kosa computers ushemeye kubote ine cyo kunywa ningo tine cyo kuriya abukora nabone nje cyo mwachora wano nywa ninga wano ori abanzo ga bajura computer yawe ukora amare ubone kugaruka kwenda ngo computer yawe utakajishisha ejo program center tutura konka turiyo tumura okache tuja kwa tugaruka no mwami Seth utaraga